Turabasuhuje inshuti bakunzi ba Kimeza TV, turabifuriza kugira ibihe byiza, tunabaha ikaze mu makuru atandukanye ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Tuyatangirire kuri izi ngingo z'ingenzi. Perezida Kagame yagaragaje ivanwa ry'u Rwanda muri AGOA nk'ikimenyetso cy'igitugu cy'ibihugu bikomeye. Mu Rwanda kandi abaganga bazobereye mu kuvura abana indwara z'umutima bagiye kwiyongera. Hanze y'u Rwanda turatangira amakuru yacu kuri iyi ivuga ko Perezida Macron yifuza ko ibiganiro bya Rwanda byakomeza. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imfungwa zahawe imbabazi na Perezida Tshisekedi zibanza kwakwa ruswa kugira ngo zirekurwe. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi M23 yongeye gushinja ingabo za leta ubugwari. Ni naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi abarwanyi ba ADF bishe abantu 10. Turakomereza amakuru yacu muri Uganda aho General Muhoozi yasubiye ku rubuga rwa X nyuma y'iminsi mike arusezeye. Turareba kandi ikihishe nyuma yo gutandukana kwa Pep Guardiola n'umugore we. Turakomereza amakuru yacu kuri Canada yavuze ko ishobora kongera imisoro ku bicuruzwa bituruka muri Amerika. Mu Bwongereza, Minisitiri w'Intebe Keir Starmer yijeje Ukraine gukomeza kuyishyigikira mu ntambara. Uburusiya na Ukraine byatangije ibiganiro bigamije gukumira iraswa ry'ahari intwaro z'ubumara. Turakomereza amakuru yacu kuri ivuga ko intambara hagati ya Israel na Hamas yaba igiye gushyirwaho akadomo. Muri Turikiya abantu 30 bishwe n'inzoga z'inkorano mu minsi 2. Turasoreza amakuru yacu muri Suwede aho abahungabanya umutekano w'igihugu bashobora kujya bamburwa ubwenegihugu. Ikaze mu makuru arambuye mugezwaho nanjye Kimenyi Kimeza. Perezida Kagame yagaragaje ko kuba u Rwanda rwarakuwe ku rutonde rw'ibihugu byo muri Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara biri muri gahunda yo kugeza ibicuruzwa muri Amerika bidasabwa imisoro bishimangira ko yari igamije gufasha ibihugu bimwe kuruta ibindi. Mu mwaka wa 2018 nibwo Donald Trump wayoboraga Amerika yafashe iki cyemezo abishingiye ku cyemezo cya guverinoma y'u Rwanda cyo kuzamura umusoro ku myambaro n'inkweto byambaweho bizwi nka caguwa hagamijwe guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda. Byagarutsweho ubwo Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame bakiraga abadiplomate n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga ikorera mu Rwanda kuri uyu mugoroba wo ku itariki 16 ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rwakuwe muri AGOA kuko rwashakaga guteza imbere ibikorerwa mu gihugu kandi bitari gushoboka rukemera ikoreshwa rya caguwa. Ati icyo shaka kuvuga ni uko u Rwanda rwakoze ikosa rishimishije kuko twamaze kubona inzira twatezamo imbere inganda z'imyenda kuko hari imbaraga zashyizwemo kandi byarakomezaga. Rero twifuza kugabanya no guca caguwa zazanwaga mu Rwanda amatoni n'amatoni. Yashimangiye ko hari bimwe mu bihugu byo mu karere byari byaremeranijwe n'u Rwanda muri uwo mugambi wo guca caguwa ariko biza guhatirizwa kwisubiraho kandi birabikora ndetse ntibyamenyesha u Rwanda. Yerekanye ko hari ubwo ibihugu by'amahanga biba bishaka kugena umurongo ukurikizwa n'Abanyafurika. Ati bisobanuye ko udashobora kuba wowe. Ntushobora gufata icyemezo ku giti cyawe ahubwo ugomba gutegereza kugeza igihe umuntu runaka avuga ngo nshaka ko ukora iki na kiriya. Harimo no kukubwira ko ugomba gufungurira amarembo bimwe mu biciriritse. Ugomba guceceka, ntugomba kugira icyo ukora mu gukemura ibibazo by'umutekano muke ku mipaka yawe. Mu mwaka wa 2016 nibwo abakuru b'ibihugu bigize EAC bafashe umwanzuro wo guteza imbere inganda zikora imyenda n'inkweto mu bihugu byabo bakagabanya ibyinjira muri aka karere byarambawe ndetse bizamurirwa imisoro. Ni umwanzuro utarashimishije abacuruza caguwa muri Amerika bavuze ko wagize ingaruka ku bukungu bwabo. Kenya ihita igaragaza ko ishobora kutubahiriza igihe ntarengwa cyo guca caguwa cyari cyaremeranijweho kimwe na Tanzania na Uganda. Abaganga bazobereye mu kuvura abana indwara z'umutima mu Rwanda bagiye kwiyongera. Umuryango Save Child's Heart wo muri Israel uri guha amahugurwa abaganga 3 bo mu Rwanda ku bijyanye no kuvura abana indwara z'umutima haba mu buryo bwo kubaga bisanzwe cyangwa gukoresha ikoranabuhanga.
Umuyobozi muri Save Child's Heart Igor Gutin yatangaje ko u Rwanda rugifite icyuho mu kuvura ndetse no kubaga umutima cyane cyane ku bana bato. Ati naje mu Rwanda mu butumwa bw'akazi mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Ni igihugu cyiza ndetse n'ibitaro ni byiza, gusa baracyafite ikibazo cy'ubumenyi. Rero icyo turi gukora ni uguhugura abaganga baho kugira ngo umubare w'abana boherezwa kuvurirwa hanze ugabanuke. Dr Nibogora Christine, umuganga w'indwara z'umutima uri mu bari guhabwa amahugurwa, yasobanuye ko aya mahugurwa azafasha u Rwanda kugabanya umubare w'abana rwohereza kujya kuvurirwa hanze. Dr Misago Richard uri mu baganga bari guhugurwa nawe yagaragaje ko aya mahugurwa azazana igisubizo kirambye mu buvuzi bw'indwara z'umutima ku bana. Gute yasobanuye ko kubera ubufatanye buri hagati y'u Rwanda na Israel, ikiguzi cy'ubuvuzi kigabanuka ugereranije no kujya kwivuriza ahandi. Yakomeje avuga ko igiciro kiba gito ahanini bitewe n'uko abaganga babo ari abakorerabushake kuko nta muntu bishyura. Umuryango Save Child's Heart umaze kuvura abana 200 baturutse mu Rwanda. Abavurwa ni abafite ibibazo bitakemurirwa mu Rwanda bakoherezwa muri Israel. Uretse abaganga 3 bari mu guhugurirwa muri Israel, hari n'abandi bari guhabwa amahugurwa mu bindi bihugu nk'Ubuhinde. U Rwanda rusanzwe rufite umuganga umwe wenyine ushobora kuvura indwara z'umutima ku bana. Dukomereza amakuru yacu kuri ivuga ko Perezida Macron yifuza ko ibiganiro bya Rwanda byakomeza. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko ibiganiro bya Rwanda bihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikwiye gukomeza kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari gishakirwe umuti urambye. Mu kiganiro na Perezida Joao Lorenzo wa Angola akaba n'umuhuza w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabereye Paris kuri umugoroba kuri tariki 16 ukwezi kwa mbere, Macron yagaragaje ko Ubufaransa buzakomeza gushyigikira ibi biganiro. Yabwiye Perezida Lorenzo ati gahunda y'amahoro mwatangije ikwiye gukomeza kandi turasaba ko ibiganiro byo mu rwego rwo hejuru bikomeza. Ubufaransa nk'umufatanyabikorwa wa hafi bushyigikiye ubwo buhuza n'izo ntambwe z'amahoro. Perezida Lorenzo yatangaje ko nk'umuhuza ari gukora ibishoboka kugira ngo intambara zimaze imyaka 30 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihagarare ndetse u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byongere bibane mu mahoro. Aba bakuru b'ibihugu batanze ubu butumwa nyuma y'aho gahunda yo gusinya amasezerano y'amahoro yagombaga guhuza Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isubitswe tariki ya 15 kwezi kwa 12 uyu mwaka ushize. Iki gikorwa cyasubitswe nyuma y'aho intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rw'abaminisitiri tariki ya 14 ukwezi kwa 12 umwaka ushize zinaniwe kumvikana ku kuba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaganira n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ugenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mbere y'uko ibiganiro bihagarara, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Angola byari byaremeranije kuri gahunda yo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorera muri Kivu y'Amajyaruguru no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mupaka. Mu kiganiro n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda cyabaye kuri uyu mugoroba w'itariki 16 ukwezi kwa mbere uyu mwaka, Perezida Kagame yagaragaje ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta bushake ifite bwo gukemura ibi bibazo. Perezida Kagame yagaragaje ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere muri rusange gikwiye gukemurwa n'abafite ubushake batari abajya kwifotoreza i Rwanda gusa. Tukivuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imfungwa zahawe imbabazi na Perezida Tshisekedi zibanza kwakwa ruswa kugira ngo zirekurwe. Umuryango Clinton Foundation uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watabarije imfungwa Perezida Felix Tshisekedi aherutse kubabarira kuko ngo ziri gusabwa ruswa kugira ngo zifungurwe. Ku itariki 31 ukwezi kwa 12 umwaka ushize, kuri televiziyo y'igihugu hasohotse iteka rya Perezida Tshisekedi ribabarira abakatiwe igifungo cy'imyaka 5 kumanura, rigabanya imyaka ku bakatiwe irenga 5 n'irisimbuza igifungo cya burundu igihano cy'urupfu. Ntabwo ariko iri teka rireba abatorotse ubutabera, abahamijwe ibyaha byo guhungabanya amahoro n'umutekano, abahamijwe iby'ihohotera rishingiye ku gitsina,
abakoze ibyaha bihungabanya ubukungu n'abahamijwe ubwicanyi, ubujura bwitwaje intwaro no gutera inkunga iterabwoba. Perezida w'uyu muryango Emmanuel Adu Kole yatangaje ko muri gereza zose cyane cyane mu ya Makala ariho abahawe imbabazi bari kwakirwa ruswa kandi ngo ni ingeso imaze igihe kirekire. Yagize ati kwishyuza abahawe imbabazi na perezida amafaranga ntabwo bitangiye none, aya makuru tuyamaranye igihe. Abayobozi b'inyubako n'abandi nibo bishyuza, ntabwo tuzi aho amafaranga ajya. Abahawe imbabazi bagomba gufungurwa bidasabye kwishyura. Yagaragaje ko hari gukorwa andi manyanga yo guhindura ibyaha bikomeye imfungwa zakatiwe kugira ngo bijye mu byiciro by'abababariwe na perezida Tshisekedi. Ati ntabwo biri kuba hano muri gereza ya Makala gusa, biri kuba hose mu gihugu kandi bigomba guhagarara bwangu. Amakuru twahawe ahamya ko bababariwe atari benshi, niyo mpamvu batangiye koroshya ibyaha bimwe kugira ngo abantu bafungurwe. Imbabazi za Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitangwa buri uko umwaka urangiye nk'uko biteganywa n'itegeko. Gutinda kurekura abababariwe no kurekura bamwe nibyo bikunze kugaragara. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi M23 yongeye gushinja ingabo za leta ubugwari. Umutwe witwaje intwaro wa M23 washinje ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubugwari nyuma yo kwamburwa ibice bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iri huriro rigizwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, umutwe w'iterabwoba wa FDLR, imitwe ya Wazalendo, ingabo z'u Burundi ndetse n'abacancuro b'abanyaburayi. Mu bitero by'indege n'izindi ntwaro ziremereye byahawe izina Caterpillar 2, iri huriro rirashinjwa kurasa mu bice bituwe cyane muri iyi ntara bigenzurwa na M23 ndetse no ku birindiro by'uyu mutwe. Kimwe mu bice byagabweho ibi bitero ni Ngungu iherereye muri teritwari ya Masisi mu birometero bike werekeza muri Rubaya, ndetse no muri Gurupoma ya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo. Nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bisubije Ngungu tariki ya 14 ukwezi kwa mbere umwaka, perezida w'uyu mutwe Bernard Bisimwa yatangaje ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikomeje kugaba ibitero bikomeye mu baturage. Bisimwa yagize ati FARDC, ingabo z'u Burundi n'abiyita imitwe ya Wazalendo babifashijwemo n'indege z'indwanyi za kajugujugu z'intambara zitwarwa n'abacancuro b'abanyaburayi bateje impfu nyinshi n'intimba mu baturage muri aka gace kari kazwiho kurangwa n'amahoro. Yakomeje asobanura ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryasambanije ku ngufu abatuye muri Ngungu, rirabasahura, risenya imitungo bwite n'iya rusange, byitwa ko rigamije kwerekana imbaraga. Perezida wa M23 yagaragaje ko imyitwarire y'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ubugwari, kuko ingabo za nyazo zigaragariza imbaraga ku rugamba aho kwica abasivile badafite intwaro badahanganye nazo. Ati imbaraga z'igisirikare zigaragarira ku rugamba rwazo n'abo zihanganye nabo, ntabwo zigaragarira mu kwibasira abaturage badafite intwaro bazira gusa uko basa, ururimi bavuga cyangwa ubwoko. M23 yibukije ko yafashe icyemezo cyo guhagarika imirwano tariki ya 7 z'ukwa gatatu umwaka ushize, isobanura ko irwana yishotowe, irwanira n'abaturage bibasirwa. Yagaragaje ko Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agomba kwemera imishyikirano. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi abarwanyi ba ADF bishe abantu 10. Umutwe w'iterabwoba wa Allied Democratic Forces ADF wagabye igitero kuri teritwari ya Lubero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihitana abantu 10. Ni igitero cyagabwe muri teritwari ya Lubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo David Sikuli yahamirije ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika aya makuru, asaba leta ya Kongo gukorana n'igisirikare cya Uganda mu kurwanya ADF mu bice byose igenzura. Ubwo uyu mutwe wagabaga iki gitero nta basirikare ba Kongo bari muri aka gace, uretse umutwe witwaje intwaro wa Wazalendo usanzwe ufasha igisirikare cya FARDC
mu guhangana n'inyeshyamba zirwanya leta. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo zimaze imyaka myinshi kubera imitwe yitwaje intwaro ihakorera irenga 250, irimo n'uw'iterabwoba wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Umutwe wa ADF watangiye mu myaka y'1990 mu gihugu cya Uganda, muri 2019 wemeza gukorana n'umutwe wa ISIS. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'umuryango w'abibumbye byagiye bishinja uyu mutwe kwica abantu benshi, maze abandi barimo n'abana ukabashimuta. Dukomereza amakuru yacu muri Uganda, aho General Muhoozi Kainerugaba yasubiye ku rubuga rwa X nyuma y'iminsi mike arusezeye. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umujyanama mukuru mu bya gisirikare n'umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni, General Muhoozi Kainerugaba yasubiye ku rubuga nkoranyambaga rwa X nyuma y'iminsi asezeye. Kuri uyu mugoroba wo ku itariki 16 ukwezi kwa mbere umwaka, uyu musirikare yanditse kuri uru rubuga nkoranyambaga ati ndagarutse. Ni ubutumwa bwasamiwe hejuru n'abamukurikira bamuhaye ikaze. Tariki 10 ukwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo General Muhoozi yasezeye kuri uru rubuga, akurikirwaho n'abarenga 1 miliyoni, asobanura ko ashaka kwibanda ku nshingano afite mu gisirikare cya Uganda. Yagize ati igihe kirageze ngo ngende nshingiye ku mabwiriza n'umugisha w'Umwami Yesu Kristo, kugira ngo ngende nibande ku ngabo UPDF. Ndabizi ko munkunda kandi ko muzakomeza kunkurikira nk'umuyaga nyuma yaha. Umunyamakuru Andrew Mwenda yatangaje ko General Muhoozi usanzwe ari inshuti ye yafashe icyemezo cyo kuva kuri uru rubuga nyuma yo kugirwa inama n'itsinda ry'abofisiye mu ngabo za Uganda. Ati itsinda ry'abofisiye muri UPDF basabye umugaba mukuru kuva kuri X kugeza igihe amavugururwa n'impinduka mu gisirikare bizaba birangiye. Nk'umusirikare w'umunyamwuga ukunda igihugu na Afurika, umugabo ukunda UPDF na Uganda hejuru ya byose, yemeye iki cyifuzo. Mwenda yasobanuye ko mu cyimbo cyo gukoresha X, General Muhoozi azajya asohora ikiganiro ngaruka kwezi cyerekeye ku mateka n'ibiriho, kizahabwa izina rya Muhoozi Mwenda. Ati kubera iyo mpamvu umugaba mukuru agiye gutangiza ikiganiro ngaruka kwezi nzajya nyobora, cyerekeye ku mateka n'ibiri kuba mu rwego rwihariye. Ni ikiganiro kizaba cyitwa Muhoozi Mwenda. Dukomereza amakuru yacu muri Tanzania, yatewe utwatsi iby'ubwandu bwa Marburg byavuzwe na OMS. Guverinoma ya Tanzania yatewe utwatsi amakuru yari yatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryavugaga ko hashobora kuba hagaragaye ubwandu bushya bwa virus ya Marburg mu ntara y'Akagera igahitana abantu 8. OMS yatangaje ko kuva ku itariki 10 ukwezi kwa mbere umwaka mu ntara y'Akagera hagaragaye abantu 9 bagaragaza ibimenyetso by'indwara ya Marburg, 8 muri bo ikaba yarabahitanye. Itangazo rigisohoka, Tanzania yahise itegeka itsinda ry'inzobere kujya mu gace kaketswemo iyo ndwara bagakusanya ibimenyetso. Minisitiri w'ubuzima wa Tanzania Jenista Mahagama yavuze ko ibisubizo by'ibizamini byagaragaje ko nta Marburg yagaragaye kandi ko ntawe yahitanye. Umuyobozi wa OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus we yavuze ko mu banduye harimo n'abakozi bo kwa muganga bamaze kumenyekana kandi bari gukurikiranwa. OMS kandi yatangaje ko icyorezo gishobora gukwirakwira mu karere kubera ko Kagera ari ihuriro ry'ingendo zihuza ibihugu bituranyi nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Burundi n'u Rwanda. Dukomereza amakuru yacu kuri iyi ivuga ikihishe inyuma yo gutandukana k'umutoza wa Manchester City Pep Guardiola n'umugore we. Kongera amasezerano muri Manchester City ndetse no kwihebera akazi ni zimwe mu mpamvu zikomeye zatandukanije umutoza Pep Guardiola n'umugore we Christina Serra bari bamaranye imyaka 30. Amakuru ava mu binyamakuru byo muri Espagne avuga ko icyemezo Guardiola yafashe cyo kongera amasezerano muri Manchester City kitashimishije umugore we. Aya masezerano yongerewe mu kwezi kwa 11 2024 ubwo Manchester City yari imaze gutsindwa imikino 4 ikurikiranya
Guardiola akavuga ko atari umwanya mwiza wo gutererana ikipe akongera imyaka 2 izamugeza muri 2027. Iki cyemezo cyababaje cyane umugore kuko yumvaga igihe cyo kuva mu Bwongereza kigeze, aho byavugwaga ko bashobora kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ibi kandi byiyongereye ku kuba n'ubundi uyu mugore yarashinjaga Pep Guardiola kuba umuntu wihebeye akazi cyane bityo ntabonere umwanya umuryango. Kugeza ubu Christina Sera yasubiye Barcelona aho afite inzu icuruza ibijyanye n'ubwiza. Aba bombi bahuye mu 1994 ubwo Pep yari akiri umukinnyi wa FC Barcelona yo muri Espagne, ndetse nyuma y'imyaka 20 bahita bemeranya ko bagomba kubana karamata. Kuva icyo gihe uyu muryango wabyaranye abana 2 b'abakobwa aribo Maria na Valentina ndetse n'umuhungu witwa Marius. Dukomereza amakuru yacu kuri Canada ishobora kongera imisoro ku bicuruzwa bituruka muri Amerika. Leta ya Canada yatangaje ko iteganya kwihimura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe Donald Trump yashyira mu bikorwa gahunda yo kongera imisoro ku bicuruzwa bituruka muri icyo gihugu ku kigero cya 25%. Canada yasobanuye ko mu gihe Trump yashyira mu bikorwa uyu muhigo, bimwe mu bicuruzwa biva muri Amerika birimo imitobe n'ibikoresho bikoze mu byuma bizazamurirwa imisoro. Trump yavuze ko azazamura imisoro mu gihe Canada itashyira ingamba zihamye zo gukumira abimukira badafite ibyangombwa binjira muri Amerika baturutseyo. Guverineri w'intara ya Ontario, Doug Ford, yasabye ko hajyaho ingamba zikomeye, mu gihe mugenzi we Albert Daniel Smith yanze ko zijyaho kuko zakwangiza ubukungu bw'intara abereye umuyobozi na Canada muri rusange. Ford yagize ati, ntabwo wakwemera ko umuntu agukubitisha inyundo mu mutwe ngo wowe ntumwishyure inshuro zikubye 2. Canada ikomeje kuganira na Amerika kugira ngo yirinde kuzamura imisoro, ishimangira akamaro k'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi burimo ubworoherane. Dukomereza amakuru yacu mu Bwongereza aho Minisitiri w'Intebe Keir Starmer yijeje Ukraine gukomeza kuyishyigikira mu ntambara. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yakoze urugendo rwe rwa mbere muri Ukraine kuva yatangira izo nshingano, asezeranya iki gihugu gukomeza kugifasha mu ntambara gihanganyemo n'Uburusiya. Uruzinduko rwa Keir Starmer muri Ukraine rwatangiriye i Kiev mu gitondo cyo kuri umugoroba tariki 16 ukwezi kwa mbere umwaka, abanza kujyana na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky gushyira indabyo ku rukuta rw'icyubahiro rwashyiriweho abaguye mu ntambara. Hanasinywa amasezerano y'ubufatanye bw'imyaka 100 hagati y'Ubwongereza na Ukraine ajyanye n'inkunga ku bukungu, ubuvuzi no kongera ubushobozi bwa gisirikare, cyane cyane mu gucunga umutekano ku mazi no mu gukoresha ikoranabuhanga rigezweho nk'indege zitagira abapiloti zizwi nka drone. Starmer yabwiye itangazamakuru ko aya masezerano ataje gufasha Ukraine mu gihe cy'intambara gusa, ahubwo no mu bindi bihe bizaza azakomeza kuyifasha. Yagize ati, ibi ntabwo ari iby'uyu munsi gusa, ahubwo ni ugushora mu mubano ukomeye w'ibihugu byombi no mu bindi bihe bizaza. Putin yashatse gutandukanya Ukraine n'abafatanyabikorwa bayo, ariko byarangiye twegereye iki gihugu kurushaho. Starmer kandi yasuye ibitaro byihariye bivura inkomere ziva ku rugamba, aho yahuye n'abasirikare ba Ukraine bari koroherwa, avuga ko ibyo yabonye byamweretse neza ibibazo bikomeye abaturage ba Ukraine bahura nabyo kubera intambara. Urugendo rwa Starmer rubaye mu gihe Perezida Zelensky afite impungenge z'uko ubutegetsi bushya bwa Donald Trump muri Amerika bushobora gusaba Ukraine kugirana ibiganiro by'amahoro n'Uburusiya, bugatuma hari ibyo yamburwa. Mu yandi makuru, Uburusiya na Ukraine byatangiye ibiganiro bigamije gukumira iraswa ry'ahantu hari intwaro z'ubumara. Ibiganiro hagati y'Uburusiya na Ukraine byatangiye kubera muri Qatar. Impande zombi zirebera hamwe uko zakwirinda kurasa hari ibikorwa remezo birimo intwaro z'ubumara n'uburyo bahererekanya imfungwa z'intambara. Ibiganiro byatangiye tariki ya 15 ku kwezi, hibandwa ku cyakorwa mu kwirinda kw'ibigo birimo intwaro z'ubumara byagabwa ibitero mu gihe intambara itarahoshwa. Bloomberg yanditse ko abanya-Ukraine bayihaye amakuru bemeje ko ibiganiro byahuje impande zombi byaganiriye ku byerekeye guhana imfungwa.
Impande zombi zahise zihana imfungwa z'intambara 25 kuri buri ruhande. Kuva mu kwezi kwa munani 2024 nibwo byatangajwe bwa mbere ko impande zombi zitegura kugirana ibiganiro, ariko ntibyagenderwaho bitewe n'uko Ukraine yahise igaba igitero ku gace ka Kursk mu Burusiya. Uburusiya bwavuze inshuro nyinshi ko bwiteguye ibiganiro by'amahoro igihe icyo ari cyo cyose nta yandi mananiza. Kugeza ubu nta byinshi biratangazwa ku byavuye muri ibi biganiro, gusa Qatar niyo muhuza w'ibi bihugu byombi nk'uko Minisitiri w'Ububanyi w'Amahanga w'icyo gihugu Majen Bid Mohamed Al Ansari aherutse kubibwira itangazamakuru, aho yavuze ko igihugu cye gifite impamvu nyinshi zo kunga Uburusiya na Ukraine. Intambara hagati ya Israel na Hamas yaba igiye gushyirwaho akadomo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar byatangaje ko Israel na Hamas byumvikanye gushyira agahenge mu ntambara imaze amezi 15 gashobora gutuma ihagarara burundu mu gihe kubahirijwe. Ubu bwumvikane burimo n'irekurwa ry'imbohe ku mpande zombi. Amakuru arambuye ku bwumvikane bw'impande zombi ntarajya hanze, dore ko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko hari ingingo zitaremeranwaho neza. Binyuze muri ubu bwumvikane, Israel yiteguye kurekura imbohe 1000 z'Abanyepalestine zirimo n'abamaze imyaka bafunzwe. Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, yavuze ko ingingo zikubiye muri ubu bwumvikane zatangira kubahirizwa ku cyumweru mu gihe Israel na Hamas babyemeranijeho neza. Tunyarukire muri Turkiya aho abantu 30 bishwe n'inzoga z'inkorano mu minsi 2. Ubuyobozi bw'umurwa mukuru wa Turkiya bwatangaje ko abantu 30 bishwe n'inzoga z'inkorano zirimo ibinyabutabire bihumanya banyweye kuva tariki ya 13 ku kwezi 2025. Amakuru yatangajwe yemeza ko abantu 66 aribo bagizweho ingaruka n'inzoga zihumanye, 31 bahasiga ubuzima mu gihe abandi 31 bakiri kwitabwaho n'abaganga. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ubuyobozi bw'umujyi wa Istanbul ku itariki 15 uku kwezi rigaragaza ko abakora inzoga z'inkorano cyangwa abazicuruza bica abaturage ntaho bataniye n'abakora iterabwoba bica abantu. Bloomberg yanditse ko ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere umwaka muri Turkiya hafashwe toni 29 z'inzoga z'inkorano, naho mu 2024 hari hafashwe toni 309 zazo. Mu 2024 abantu 110 bafashwe n'indwara ziterwa n'inzoga z'inkorano muri Istanbul honyine, aho abarenga 48 bo bapfuye. Reka dusoreze amakuru yacu muri Swede aho abahungabanya umutekano w'igihugu bashobora kwamburwa ubwenegihugu. Amashyaka ya politike muri Swede yasabye ko abakora ibyaha bihungabanya umutekano w'igihugu n'ababonye ubwenegihugu batanze ruswa bagomba kujya babwamburwa. Abagize komite ihuza amashyaka atandukanye batangaje ko iki cyemezo gikwiye kureba abantu batanze ruswa cyangwa babeshye bagamije kubona ubwenegihugu bw'iki gihugu. Kizareba abakora ibyaha bibangamira ubutegetsi n'abakoze ibyaha bishobora kujyanwa mu nkiko mpuzamahanga mpanabyaha. Minisitiri w'Ubutabera Gunnar Strömmer yavuze ko Swede ihanganye n'ibyaha birimo iby'iterabwoba, ruswa, ibikorwa leta n'ibikorerwa leta biteza umwuka mubi mu bihugu. Mu kiganiro n'imwe muri radiyo zo muri icyo gihugu yagize ati ibyifuzo nabonye uyu munsi ntibizatuma tubona uko twisubiza ubwenegihugu bwa Swede bufitwe n'abayobozi b'amabandi bari hanze y'igihugu bayobora ibitero by'iterabwoba ku mihanda ya Swede. Ni mu gihe minisitiri ushinzwe abinjira n'abasohoka John Forsell yatangaje ko mu mwaka wa 2024 polisi yabonye abantu 600 basabaga ubwenegihugu, nyamara bigaragara ko bashobora guteza umutekano muke. Biteganijwe ko kubona ubwenegihugu bwa Swede bizashyirwamo amananiza ku buryo uzaba uhabwa kuva muri 2026 ari uzaba hamaze imyaka 8 aho kuba imyaka 5 nk'uko byari bisanzwe. Ni naha dusoreje amakuru yacu, mwakoze kubana natwe, mukomeze gukurikira n'ibindi biganiro byose kuri Kimeza TV, mugira amahoro.